Good morning. Well. I think it's better to do the morning reading right after you woke up, like right after you get up, because yesterday I woke up at 4 something and then I got up at 5 something and then I did the morning reading at 6, right? I was so sleepy. The first day was not like that. First day I woke up maybe like 10, 15 minutes before the morning reading, and I did that, and I felt super, I don't know, good after the morning reading. But yesterday was so bad, so I think I'm doing this today. Like I woke up 2 minutes before 6. Okay, so let's try this. I think doing this reading directly right after don't talk too much. Oh my gosh, I'm sorry. Okay, let's go. Let's start from here where we left. Page 31, Hatch. За 31-ээс эхлэе. За 44 ирсэн юмасаа. You are a fabulous communicator. How important is the ability to communicate, and what are some of your favorite ways to present your business? It sounds to me like it's more one-on-one. I could be wrong, Jordan. За тэгэхээр та ч хүнтэй ер нь харьцахтаа мундаг да. Хүнтэй харьцдаг аргуудаасаа тэг өөрийнхөө бизнесийг танилцуулдаг аргуудаасаа хуваалцаач. Та илүү тулж ажилладаг төрлийн хүн юм шиг санагдлаа. Гэтэ би буруу бодож магадгүй гэсэн чинь I do a lot of one-on-one. I teach my team to do one-on-one and small meetings. When you have lots of those going on in your organization, a lot of people doing one-on-one and two-on-ones. When you do a small group meeting, you will have people to show up. You get a lot of small group meetings going on. Then, when you have a big meeting, a lot of people will show up. But to go from scratch to a big meeting, very rarely have I seen somebody do that. What was your question, Haj? За би ингээд зөндөө тийм анзаарчилж уулздаг аа. Би бас өөрхөн багтчихсан. Тийм ганцаарчсан уулзалт болон жижиг уулзалтуудыг хийхийг заадаг. Тэгээд тиймэрхүү юм бол you have lots of those going on in your organization. Ямар ч зэндэл нэгээр нь уулзаал эсвэл нэг хоёроор нь уулзаал эсвэл жижиг уулзалтууд хийгээл ингээд хам болвол хүмүүс ингээ ирдэг. Тэгээд хүмүүс ингээд тэний томоор зарласан уулзалтанд чи ирдэг болтол ер нь бол жижиг уулзалтууд хийх ёстой л гэж байна. Гэхдээ юу лээ нэг юу асуулт юу байсан бэ гэсэн чинь how important is the ability to communicate? Хүнтэй ингээд харилцах чадвар гэдэг хэр чухал юм бэ гэсэн асуулт гэсэн чинь Kenny Trott is a billionaire for the past probably 50 years. Oh gosh, I'm sorry. Ugh, okay. Kenny Trott is a billionaire for the past probably 15 years now. He was one of my mentors in the early days. He now owns horse training and breeding facilities. His mother used to tell him that if he wanted to be successful, he needed to learn to speak in front of groups. За хүнтэй харилцах чадвар хийж чухал бай гэсэн чинь нэг хүний нэр дурдсанаа 15 жилийн турш одоо ямар ч гэсэн тэр бунтан байна те долларын. Тэгээд энэ нь бол миний ментор хүн байсан. Одоо мань хүн бол одоо морины юм юутай болсон тий. Морь уралдаг тийм одоо уяач гişиг барагших уу. Тэгээд морь үржүүлэх гэтэртэй болсон. Түүний ээж нь түүнд болохоор одоо хэрвээ амжилттай баймаар хам болвол групп хүмүүсийн өмнө ярьж чаддаг байх ёстой гэж хэлсэн байна. So yeah, this is what I'm trying to do. I want to learn to speak in front of groups. It attracts me the most about in-cruises. By doing in-cruises, I want to learn to talk speak in front of groups. I took something from that at the same time through a book I read called Skill with People by Les Giblin years ago. It's a simple little booklet that talked about communication, and I became
keenly aware that if you want to be successful in anything, you have got to learn to deal with people. You have got to learn to deal with the positive and the negative, and the bigger the organization, the more patience it takes. За, ингээд ийм ярьсан чинь энэ хүмүүстэй ажиллах чадвар гэсэн ном санаанд орлоо гинэ. Тэгээд яг хүмүүстэй ажиллах чадварын талаар ярьдаг. Ер нь бол амжилтанд хүрмээр байгаа бол юу ч хийгээд амжилтанд хүрмээр байгаа бол хүмүүстэй ингэж хүмүүсийн учрыг олж сурах хэрэгтэй. Тэгээд сөрөг болон эрэгтэй юмнуудтай ингээд нүүр тулаа сурцсан байхад бол болно. Тэгээ ер нь бол энийг сурахын тулд аюу төвчээр хэрэгтэй цаг хугацаа авна гэдэг. So, in that regard, that has to do with any business. Whether it's traditional business or network marketing, you are going to deal with people. The challenges become bigger the larger the organization gets. And so it becomes a personal gain in terms of being able to transform even the more difficult things into something that will benefit you versus drag you down. За ерөнхийдөө болвол те ингээд ямар ч юм хийсэн байсан бай ингээ хүмүүстэй харьцдаг юмыг ингээд айгу эргээр өөрчилж чаддаг хэцүү юмыг ингээ амархан шийдэж чаддаг чадвар болвол таныг одоо ингээд тэр компани чинь юм уу бизнес чинь томрох тусам л улам л ингээд хэрэг болох чадвараа гэдэг чинь. Хаач. In addition to reading your book, Jordan, how can our listeners get to know you better? Is there a website that you would like to provide? За энэ таны бичсэн номноос гадна өөр ингээд таны талаар мэдэх сонирхолтой юм байна уу? Вебсайт байна уу гэсэн чинь right now they can go to I'm sorry. My gosh, I'm still sleepy, but this can be because of the time I just slept yesterday. I slept around 1 something because there was a vibe party for my friend, but I didn't drink there, I promise. Right now, okay. Right now, they can go to www.beachmoney.com. It's in the process of being redone, but it's up, and you can join the blog there. I have a Beach Money blog, and I don't send out a blog, but a couple of times a month there's a blog post. They can also like the Beach Money fan page. За энэ вебсайтаар ороод энэ хүний төлөв илүү юм үзэж болно гэдэг. Michael, any final parting words of wisdom? What advice would you give to that leader that may be stuck in a rut trying to get to the next level? За тэгээд сүүлийн хідэн ухаал үгээ хэлээч. Яг ингээд гатчихсан байгаа те. Тэрнийг айгу потенциал өндөртэй лидерт дараагийн түвшиндээ гарахт нь хэлэх үг байна уу гинэ. За, this is for me. Forgive me, Hutch. The book is probably not about network marketing, is it? Уучлаарай. Гэхдээ ном нь нэг тийм network marketing талаар биш тэгсэн чинь all the leaders being featured are networking leaders. Хаач гэсэн чинь бүх одоо энэ тань ярьслаа за бүх мундаг лидерүүд маань энэ салбарын одоо хүмүүс байгаа. Тэгсэн чинь Jordan, окей, ямар урт юм бэ? This is a great time to be involved in network marketing because there are some major shifts going on in this industry. During the Industrial Revolution, the big companies were formed and maybe they promised to take care of people if they would join the big companies. They got their benefits and they could retire with the company, but things have changed partially because of technology. За энэ бол одоо энэ network marketing гэсэн бизнесийг хийхэд маш тохиромжтой цаг. Яагаад гэх юм бол салбарын хувьд айгүй ийм шилжилтэнд орж байгаа. Ажилтны хувьсгалын үед тийм ээ. Ажилтны хувьсгалын хувьд бол одоо том компаниуд хүмүүс
хүмүүсийг яаж ажилд авдаг гэсэн мэт гэхээр бид нар та нарыг одоо тэг ингээд илүү ингээд санаа тавьж тэг ингээд одоо тэтгэврт гаргаж марахт чинь тэг ингээд туслана гэдэг ч юм уу байсан. Одоо илүү их мөнгө олгоно ч гэдэг юм уу. Тийм байдлаар сурталчилж одоо хүмүүсийг ажилд авдаг гэжээ. Одоо тэгсэн чинь юмнууд бол ерөнхийдөө өөр болж байна. Технологи ачаар. За, technology has given people a chance to really take control of their own lives. We are noticing that for the first time in history, two things have happened. За, технологи бол хүмүүст яг өөрийнхөө амьдралын жолоодлогыг авахад яг жинхэнэ боломжийг олгож байна. Одоо бидний хувьд бол түүхэндээ анх удаа нэг ийм хоёр зүйлийг ажиглах боломж гарлаа. Эхнийх нь бол one is the adults are starting to listen to the kids because the kids understand technology. Хүүхдүүд нь технологиг ойлгодог учраас томчууд ингээд хүүхдүүдээс сонсч эхэллээ. That's never happened in our lifetime. Тийм ерөөсөө өмнө болж байгаагүй. In the past, the kids looked to the adults. Today, the adults are looking to the kids for that experience and the knowledge around the technology. That's the first thing. Өмнө нь бол ерөөсөө хүүхдүүд л томчуудыг сонсдог байсан л одоо хүүхдүүдийг томчууд сонсдог болсон байна. Яг л хүүхдүүд нь илүү технологийн талаар мэдлэгтэй байгаад байна. За энэ бол бидний харж байгаа эхний одоо нэг сонирхолтой зүйл тийм. And the second thing is we see this major shift going on where employees know for the first time since the Industrial Revolution, actually for the first time ever, that the security is not in the job. There were many, many years, probably somewhere around 20 to 50, 25 years, where people were lying to themselves. They knew that the security wasn't in the job long term, but today, for the first time, everyone really knows and they are beginning to admit that the future of business is in free enterprise. За, дараагийн ажиглаж байгаа зүйл нь болохоор ажилчид өөрсдөө ажил дурын хувьсгалаас хойш ер нь ажилчид өөрсдөө анх удаа энэ ажил өглөөнөөс орой хүртэл хийдэг ажил гэдэг юм чинь аюулт одоо таныг одоо амьдралын баталгаа биш юм байна гэдгийг ойлголоо. Сүүлийн одоо 20-с 25 жилийн хугацаанд хүмүүс бол өөртөө худлаа ярьж ирсэн. Энэ бол одоо хамгийн аюулгүй ажлын байр бол аюулгүй те ажлын байртай байхад ер нь амьдрна гэдэг ч юм уу. Тэгэнгүүт гэтээ тэд нар ингээд за энэ насаар ажил хийгээд ер нь бол бүтэхгүй маа гэдгийг нь ойлгоцсон байсан. Тэгээд хуваарь бизнес эрхлэн гэдэг нь илүү дээр юм байна гэдгийг нь бол ер нь хүлээн зөвшөөрж байгаа. Тийм. That represents a huge opportunity for network marketers because most people don't have money to start a traditional business, yet they want to take control of their lives. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол network marketer болох одоо network marketer болох сонирхолтой хүмүүст бол аюу том боломж нэгдэж байгаа. Тэгээд ер нь бас ингээ уламжлалт бизнес эхлүүлэхэд эхлэлийн хөрөнгө аягүй их шаарддаг учраас энэ бол network marketing хийх зөв цаг. Тэгээд хүмүүс өөрсдөө амьдралыг өдөрлөнд авах хэрэгтэй. There's a whole new generation of people coming up that won't have that whole pyramid scheme. There is a whole new generation of people coming up that won't have that whole pyramid scheme conversation because they have watched their mom and dad make millions of dollars over the course of their lifetime in network marketing. So there are a lot of changes going on that I think really that set the stage for a really powerful future for somebody who chooses this profession. Right. This is very true. Ингэнэ. За. Ингэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо ингээд бүхэл бүтэн шин гарч ирж байгаа үе магадгүй Gen Z-гийнхэн ч юм уу эсвэл магадгүй тэр альфа бета үеийнхэн ерөөсөө одоо ингээд network marketing гэхээр пирамидын схем гэж яриха болно гэж юм. Яагаад гэх юм бол тэд нар
аав ээж нь тийм одоо ийм network marketing хийдэг хүмүүсийн аав ээжигээ хараад тэгээд тэдний сая доллар олоод байгаа тийм хүүхдүүд тийм одоо бүхэлд үеийн хүүхдүүд гарч ирэн. Тэгэхээр тэд нар хизээч энийг пирамид схем ч юм уу тийм гэж ярихгүй гинэ. Тэгэхээр ингээд ер нь олвол энэ network marketing гэдэг зүйлийг хийх гэж сонгож байгаа хүмүүсийн хувьд бол ирээдүй бол бэлэн байна. Тэгээд айгүй боломжтой, хүчрэг гарч ирэх боломжтой байна гэж. Anything else you would like to add? I'm good. Thank you, Hutch. I appreciate the time and thanks for the opportunity. За өөр нэмэр юм байгаа юу гэсэн чинь ер нь болчлоо. Баярлалаа. You're welcome. Thank you, Jordan. You are an inspiration to many, including me. I know that the words of this interview will inspire others and take them and their families to new heights. I'm proud of you. Keep up the awesome work, and I'll see you soon. За ингээд эхний зочны ярилцлага маань дууслаа. 34 дэх хүртэл. Өнөөдөр хэдлээ 35 40 хүртэл уншина. We will read till 40, page 40. So let's begin the second interview. Margie Aliprandi. Let's Google her together, okay? Margie Aliprandi. Margie Aliprandi. Okay. Half lady. While still a child. За хүүхэд тахта бүр ингээд network marketing гэдэг юм болчихсон шүү дээ. Аавда тусалж байгаа. But she came into her own as a full-fledged network marketer in her 20s when she was junior high music teacher and single mother of 3 small children. Аав нь network marketing хийдэг. Тэгээд тэрэнд нь тусалдаг байхдаа л энэ бол багаас л мэдсэн гинэ. Гэхдээ 20-од наснда ер нь бол яг өөр эхэлсэн юм. Өөрөө бие дааж хийж эхэлсэн байна. Гэхдээ тэр үедээ л хэдэн 3 хүүхдээ ээж. Тэгээд ер нь жоохон struggle to keep up the home. What? Please don't tell me that she struggled to keep the home with food. Struggling to keep her home. 3 years later, she made her first million. Over the following 26 years, she has helped 1,000 others become millionaires themselves, having built an organization of over 250,000 network marketers in 29 countries. She is in the top 1% of network marketing producers worldwide. As a speaker, trainer for network marketing and general business audiences, she has coached and inspired hundreds of thousands of people. Her work is based on the strategies and the time-tested principles behind her real-world success and is the basis for her best-selling Best Worst First гэсэн ном бичсэн байна мань хүн. Maybe we could read this. 75 network marketing experts on it. Everything you need to know to build the business of your dreams. Similar interview book бичсэн байна. За эхчгүй бол the self-made millionaire inspiring and empowering women to be their own boss and step into their power, balance, expert mom of 4, grandmother of 12. Oh my gosh. Can you imagine? One person could produce this many people. 16 people. Let's check our LinkedIn. Once you begin to change, so will the world around you. Multi-million-dollar top earner, lifestyle transitioning mentor, home business coach, social media expert, professional change agent, peak performance trainer, best-selling author, speaker, teacher, philanthropist гинэ. Chief happiness officer, music teacher. За ерөнхийдөө worldwide whisper. Sorry. Okay, let's start reading a new person from today. I hope Jordan was a male, this is a female, so there will be, of course, very different vibe. I believe that network marketing is such an incredible answer because it puts economic power into people's
hands, especially women, and when there is more economic power, there is more voice. And I fully believe more women's voices can change the world. За, ер нь энэ салбарт орж ажиллаж байгаа хүмүүст бол тийм ээ маш их одоо эдийн засгийн хүчийг өгдөг. Тэгээд ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хувьд ийм эдийн засгийн хүчрхэг болно гэдэг нь илүү их дуу хоолойгоо нээх боломжтой болно гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол би эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой дэлхийг өөрчилж чадна гэдэгт итгэдэг гэж. За, elite social marketer. Michael Hudson. I'm so lucky that our friends Darlene Nelson and Sonia Stringer brought us together. I know. За, найзуудаараа дамжуулж танилцсан байна. Тэгээд Celeste Emergence from Days for Girls and I were talking about you being the perfect candidate for this book project. It was so meant to be. This one was not going to be missed. За, нэг юм Celeste Emergence гэдэг төслөөс ахуулаад Days for Girls гэдэг төсөл хүртэл одоо энэ сайн дурын ажлууд ахгүй юу? Тэр хүртэл одоо чамайг л одоо тий төгс нүүр царай гэж би бол харж исэн гэсэн чинь тийм шүү. Ер нь тэгэл хувь талантайсан баха гэдэг чинь. That's right. I had you surrounded. За тийм ээ би бол ингээд олсон ч гэсэн зүг онилцсон л гэж. Well, I think it was just destiny. Харин ер нь хувь тавилын да гэсэн чи хаач. Yes, you're right. So let's get into it. I'm honored to introduce you. I know you as a proud mom of 4 grown children and an author. You are an international speaker and trainer, and you are a true icon in this business, the network marketing profession. За энэ хүртэл орчуулъя те. За ингээд таныг 4 хүүхдийн ээж тэгээ мундаг зохиолч одоо тэгээд олон улсын хэмжээнд ингээд хүмүүсийг бэлтгэж юм ярьдаг те. Энэ салбартаа бол үнэхээр icon болсон тийм хүн гэлээ. Тэгсэн чинь I remember reading that you started your career as a high school music teacher and were struggling single mom. Би таныг одоо те ахлах сургуулийн дуу үзмийн багш тэгээд бас ганц би ээж байсныг чинь мэдэж байна. Тэгсэн Margie, tell our audience about your story. Tell us about your upbringing, highlighting any peaks and valleys, and what it was like growing up as Margie. За тэгээд ер нь бол биднэрт ингээд өөрийнхөө түүхийн талаар хэлээч те таны хүүхэд нас ямар байсан, өсөлт урналт чинь ямар байв те. Margie гэдэг хүн ер нь өсөж том болоход ямар аваа гэсэн чинь Margie. I was born and raised in Utah. I remember being an insecure young girl and kind of quiet. When I was very young, I was clinging a little bit to my mom's knee, not very outgoing and certainly not gregarious. Definitely shy. I think I started coming out of my shell by the 9th of 10th grade. Тэгээ ер нь бол Utah гэдэг Америкийн нэг мужид төрсэн юм байна. Тэгээд Utah Jazz гэдэг лөө тийм сагсан мөнгөний баг байдаг мэдэж байна. I remember being an insecure girl. Тэгээд ерөнхийдөө бол тотгошоо тэгээд ийм өөртөө итгэлгүй тийм айгу чимээгүй л хүүхдээ байсан. Ээж хавд өнөөс зураал явж идэг байсан. Тэгээд одоо 9 мөн 10 дугаар ангидаа л би ингээд ер нь бол өөрийнхөө тийм одоо бөмбөлгнөөс гарч ирсэн гинэ. I became a goal setter in my early teens, 12, 13, 14, and I had goals in every single area of my life. I was structuring my days. I was serious about life, and from even a young age, I felt a lot of urgency. Maybe I just sensed that time is short and we need to make the most of every moment, make our time count. Those ideas seemed innate in me, and that was really defining. Манай хүн 12 3 4 наснасаа эхлээл 12 3 таасаа эхлээл ингээл өөртөө амар зориг тавиал те тэгэл тэр зорилгоо биелүүлэхийн тулд ингээл юу юм хүм гаргаал амьдралыг тустай ханддаг байсан гинэ. Яагаад гэвэл маадгүй ингээд цаг хугацаа богинохон амьдрал богинохон айгу бүх хугацааг өөртөө өнгөрүүлэх хэрэгтэй гэдгийг ойлгодог байсан байж маадгүй би ямар ч хэлсэн тийм юм яарсан мэдрэмжтэй байдаг байсан. Тэгээ тэр бол айгүй ингээд юм
чухал бас нэг зүйл шүү гэдэг чинь. I fell in love with the teachings of personal development at a young age. My dad owned a real estate brokerage and he was really into personal development. I remember the books being around the house, you know. Cybernetics, and I am okay, you're okay. My dad gave me a reel-to-reel copy of Russell Conwell's Acres of Diamonds when I was 9, and I remember being profoundly impacted as I listened to it over and over again. За би ингээд жоохон байхасаа л хүндтэй ингээд хувийн хөгжлийг заах талаар ингээд заах гэдэг тэр процесс дурлсан. Аав нь өөрөө ийм үйл хөдлөх хөрөнгийн одоо брокер байсан юм байна. Тэгээд мен аав нь бол үнэхээр хувийн хөгжил рүү айгүй сонирхолтой байсан. Тийм болохоор гэрт нь ингээд энэ Psycho-Cybernetics ч юм уу, I'm okay, you're okay гэдэг юм номнууд ингээд байсан нэ. Тэгээд аав нь яг 9 настай байх үед нь ер нь л ингээд иймэрхүү хувийн хөгжлийн номнуудыг айгүй сонсуулдаг байсан байна. I would watch my dad speaking at awards evenings and how people were laughing and being inspired and then achieving more as a result of those meetings. And I thought, I want to do that. I was enamored with the idea of having a positive impact on people's lives. And I decided this is what I wanted my world to look like. За аавыгаа ингээл тайзан дээр яриад хүмүүс тэрнээс нь уран зориг аваад тий баярлал энийгээл тэгээд ингээд үр дүн гаргаж байгааг нь харах надад айгүй гоёсэн. Тэгээ би өөрийнхөө амьдралыг яг тийм болгоё гэж бодсон гинэ. Let's check the enamored word together. Enamored. Affected by strong feelings of love, admiration, or fascination. Enamored. This word. I was enamored with the idea of having a positive impact on people's lives, and I decided this is what I wanted my world to look like. Yeah, me too. I looked at Davatehrul. I had those same feelings again in the early days when I went to a positive mental attitude, really. I don't know if you remember those events, but it was a whole group of thought leaders. I'm not sure who all spoke at these events, but I remember seeing Zig Ziglar for sure. I felt transported as I listened to him and I took pages and pages of notes. За, ер нь бол ингээд ийм бас нэг эерэг хандлага те эерэг үс санаа гэдэг ийм төсөл дээр ажиллаж байхдаа ч гэсэндээ адилхан мэдрэмж авч исэн. Ер нь бол тэрийг одоо сандгийн мөгүй мэдхгүй одоо тэр бол ингээд ямар ч хийсэн маш олон юм үзэл санааны хувьд бэлтгэх тийм мундаг лидерүүдийн одоо групп байсан штэ. Ивент дээр ярьсан хүн болгоно л те Zig Ziglar гэдэг юм харсан нэ. I felt transported as I listened to him and I took pages and Zig Ziglar гэдэг нь одоо юу юм бол мань хүн жоохон сэн юм яриад энэ нэг Майкл Хайсонтай холбоотой юмнуудаа яриад байгаа шин тий. Zig Ziglar гэдэг нэг хүн лээсэн байл үтцэгт. Тэгээ ямар ч замын хүн тэр ивент тэрийг сонсч байгаа юм шиг болсон гинэ. And again тэгээд би бодсон I thought that's what I'm going to do someday. So those were some of the early hunches that I would design my life around a platform where I could speak about personal development principles and share my experiences and potentially help people along their way. За ингээд л ер нь болвол би яг одоо ингээ хүмүүсийг ярьж байгааг нь хараад би бас өөрөө юм болно нэг өдөр гэж бодоод байсан. Тэгээд л ерөнхийдөө тэр л ингээд өөрийнх нь тийм амьдралын одоо зорилго болсон юм байна. Тэгээ хүмүүс туслана гэдэг нь тий. Тэгээд looking back, one of the things I particularly appreciate is that my parents never gave me any negative money messages.
I never heard the typical money doesn't grow on trees or there's not enough money for that or what do you think I'm made of money? I just thought we were healthy. Тэгээд ер нь бас эргээд харахад манай аав ээж хизээш нэг тийм мөнгөний талаарх гомдол ч юм уу муухай юм ярьж байгаагүй одоо жишээ нь мөнгө модон дээр ургадаггүй тий. Наадханд ч юм өгөх мөнгө байхгүй. Юу ээж одоо намайг мөнгө ургуулдаг гэж тарьдаг гэж удаа юу гэж хүмүүс ярьдаг штэ. Тим юм ерөөсөө ярьдаггүй байсан. Айгу health би өөрийгөө би бодохдоо гэр бүлийг айгу баян л гэж айгу баян айл гэж боддог байсан гинэ. I look at that little home now. Тэгэхдээ одоо ингээд эргээд гэрээ харсан чинь the fact is we were very middle class, but my parents were developed enough to have an abundance mindset and I never had a scarcity kind of feeling. Plus they were very supportive. Any experience or opportunity that I wanted, it was just always yes, for sure, yes. I would say, the school is going to Europe. Can I go? They would say without hesitation, yes. За өмнөх нь орчуулдаг. Ер нь бол тэгээд айгу баян айл гэж өөрөө боддог байсан. Одоо эргээд тэр жижигхэн гэрээ харахад бол тий. Ер нь бол айгу дундаж лайл байсан. Гэхдээ манай аавч хоёр бол сэтгэлгээний хувьд баян хүн байсан юм байна. Ерөөсөө тэгж ингэж тий юмар татгаж гачиж байгаа юм шиг мэдрэмжтэй байдаггүй байсан. Тэд нэр ингээ айгуу дэмжлэг үзүүлдэг байсан. Ямар ч юм хий гэсэн, ямар ч боломж гарч ирсэн би тэгмээрэн ингэмээрэн гэхээр надад үргэлжил тэг л гэж хэлдэг байсан. Жишээлбэл манай ангийнхан ингээ Европ явах чинь гинэ явах уу жолох уу гэсэн чинь тэгэлгүй явах уу гэж эргэлзээгүй хариулдаг байсан гинэ. So those things I think are extraordinary gifts. I didn't realize it at the time. I thought everyone had what I had. But as I have worked with people from various parts of the world, I know they have a lot of money. Messages to undo. That's one thing I realized when I was sitting in a Bob Proctor seminar. За ер нь бол ингээд би тэрийг энэ аав ээжийн энэ эерэг хандлага те энэ баян сэтгэлгээ баялаг ерөөсөө лаг гин гэж боддоггүй байсан хүн болгоны юм байдаг болов уу гэж боддог байсан. Гэхдээ би дараа нь янз бүрийн хүмүүстэй ажиллаад те мөнгөний талаарх одоо ингээд залруулах хэрэгтэй айгүй бол ойлголттой явдаг юм байна гэдгийг нь ойлгож авсан гэж байна. He was having us write all of the negative money messages and then we would fold them up and we would burn them all together. I couldn't come up with any negative money messages that I'd been given and I called my parents and said thank you. I hadn't realized how fortunate I was in that regard. За нэг ийм семинарт суусан Bob Proctor гэдэг семинарт суусан чинь хүмүүсийг ингээ мөнгөний талаарх буруу ойлголтоо бичээд тэгээд тэрийгэ шатаа гэсэн гинэ. Тэгсэн чинь мань хүн бичих ямар ч буруу ойлголт байгаагүй. Тэгээд аав ээжгөө залгаад баярлалаа. Би энэ тал дээр бол үнэхээр өстой асуудал үүсчээ гэж хэлсэн гин. Энэ гэсэн гэхдээ яг нөгөө капитализмын бас нэг юу л юм л та тий. Капитализм нь өөрөө бас шашин шиг санагдлаа. Мөнгөний талаар буруу ойлголтоо бичснэ, муу мухай ойлголтоо бичснэ шатааж гэх шиг ямар буддизм байгаа шүү дээ. Тэгээ буддизм ч гэжтэй одоо нэр үнэхээр амар шашинлаг санагдсан. Капитализм гэдэг шашин юм да яалтчгүй. Гүй одоо нэг ямар нэг төрлөл изм учраас тэгэл окей. Ингэж л хүмүүст суулгах, хүмүүсийг капиталист болгох юм байна л да. За хаач асууж байна. That's incredible. So other than your folks, looking back, who have been your mentors? За ингээд ерөнхийдөө гайхалтай маа. Тэгээ аав ээж хоёроос ч өөр таны одоо ментор болж исэн хүн байгаа юу гэсэн чинь certainly my paternal Nina and grandpa, they lived just down the street, played a really big role in my life. Also a lot of thought leaders like Wallace Watless, Florence Scovel Sheen, and some of those earlier writers on the power of our thoughts. And then in more recent times, I have really loved Bob Proctor. He had a significant influence on my thinking with his You Were Born Rich seminars. Wayne Dyer and Deepak Chopra played a really big role for a while. Also Caroline and Byron Katie love their stuff. And then Jack Canfield and Dennis Waitley. За мань үнэчтэй
өвөө эмээ хоёр маань байгаа гэл манай өвөө эмээ манайхаас холгоо амьдардаг гэсэн. Тэгээд надад айгу гоё ингээд ирнэлөө бас үзүүлж айгу хүмүүжүүлсэн ингээд ирсэн. Тэгээ бас ийм өөр хүмүүс байгаа гинэ. Wallace Wattler. Do we need to check them? I think we need to check all of them maybe after we reached page 40, okay? Haj. So you get all these positive references from your folks and certainly the reference of your dad and then all these wonderful intellectual and spiritual thought leaders. За тэгээд та чи үнэхээр эерэг дэмжлэгийг бол аав ээжээс авсан юм байна. Тэгээ аав чинь бас тийм бизнес хийдэг байсан болохоор мэдээж ааваас бол ингээд үлдүүрэл авсан байхаа. За when you put all that together, you said that's what created you. What is it about you that makes you unique, Margie? Is there a greater purpose driving you, and how would you describe it? За ингээд ерөөхдөө өөрийгөө бүтээсэн эдгээр зүйлсүүдийг ингээ эргээ харлаа. Тэгээд таныг яг юу онцгой болгож байна вэ, Margie? Тэгээд таны ингэж хөдөлгдөг зорилго чи юу? Тэрийг яаж тодорхойлох вэ гэдээ асуусан. Том асуулт асуулаа. My ultimate purpose is to positively impact the lives of every person I come in contact with and to do what I can to make the world a better place. My ultimate purpose is to positively impact the lives of every person I come in contact with and to do what I can to make the world a better place. За миний туйлын зорилго бол надтай одоо ингээд харилцаа үүсэх хүн болгоны амьдралыг эргээр өөрчлөх. Тэгээд өөрийнхөө хийж чадах юмыг хийгээд энэ дэлхийг илүү дээр болгох гинэ. I feel like I've had a tenderness towards people from a very young age. I just care a lot and empathize with people at a deep level. So I want to give as much of myself as I can to bring joy and inspiration, even if it's in some small way, like a hug or an encouraging word. Okay. Ер нь л би жоохон хүүхдээ хасаал ингээл хүмүүсийг халамжлах дуртай, хүмүүст ер нь айгүй юм зөөлөн найрсаг тийм л байсан гэж боддог. Тэгээ хүмүүсийг илүү одоо ойлгодог айгүй гүн. Oh, I'm sorry. Гүн гүнзгий байдал одоо хэмжээнд ойлгодог байсан. Би тэгээд ингээд хүмүүст гоё мэдрэмжтэй уран зориг өгөхийн тулд ингээл айгүй туслахыг хичээдэг байсан. Тэгээд зарим нь бүр ингээд зүгээр л тэрвэрлэлт ч юм уу, ингээд урмын өгч байдаг ч юм уу. Тийм хэмжээнд хүртэл ингээд бүх зүйл харангүй гэдэг үгдсэн нэ. More generally speaking, I have always had an inner compass that has pushed me toward excellence in all areas of my life. On the business side, I love a challenge. За ингээ ерөөхдөө бол I've always had an inner compass that has pushed me toward excellence. За ерөөхдөө бол миний одоо над дотор маань ингээд нэг тий амьдралын одоо гоё гайхалтай юм руу түлхдэг тийм юм дотоод луужин маань байсан байна. On the business side, I love a challenge and I truly love every aspect of network marketing from business development to personal development. Тэгээд бизнесийн хувьд болвол тий би ингээд чаленж дуртай network marketing-ийн хувьд бол би бүр үнэхээр хувь хүний хөгжлөөс ахуулаад тэ бизнесийн хөгжил хүртэлт нь бүх юмд нь бол хайртай. The personal development part is so rich because the very nature of the business model makes you grow. Just coming face to face with yourself over and over again, feeling the fear and pushing through, stepping outside of your comfort zone, facing your weaknesses and challenges head on, and then expanding rather than shrinking. I love this business model and the potential it offers to everyone who has a dream. More than any other business, network marketing can be a catalyst for transforming lives on every level. За хувийн хөгжил бол тийм энэ
Хүүхний хөгжлийн хувьд бол network marketing нь айгүй баялаг байдаг. Тэгээ энэ яг бизнес модель нь өөрөө ингээд таныг өсч хөгжихийг шаарддаг. Өөр өөртөө нүүр тулаал те ингээл урагшлаал тэгээ айцад аван туулаал ингээл тухтай бүсээсээ гараал те өөрийнхөө сул талыг ингээл даван туулаал ингэх нь бол одоо network marketing-ийн хамгийн гоё зүйл юм аа. Гэдэг чинь би ч гэсэндээ яг network marketing-аас яг л ийм л харж одоо this is what I'm looking for. This is the reason I'm doing in-cruises because it's so rich in terms of personal development. It really challenges me to speak in front of many people. It challenges me to sell it to someone that requires a lot of trust, ability, communication, compassion, a lot of things. So, yeah, this is what I'm looking to forward. Like, oh my gosh, my English. За more than I love this ингээд everyone who has a dream. За ер нь бол энэ бизнес бол тэг мөрөөдөлтэй хүн болгонд айгүй их энэ бизнесийн модель болон энэ одоо энэ нэг потенциалтай хүмүүст мөрөөдөлтэй хүн бол oh my gosh I want to cut this but okay it's live. Okay, let's go. More than any other business, network marketing can be a catalyst for transforming lives on every level. Ямар ч өөр нэг бизнес модельээс илүү те ингээд ер нь бол амьдралаа өөрчлөмөр байгаа хүн болгонд бол энэ network marketing бол үнэхээр чухал. My initial why for getting into network marketing was to give my kids a better life. Би яагаад энэ network marketing гэдэг салбар руу орсон хамгийн яагаад ийш орох вэ гэдэг нь бол хүүхдүүдтэй дээр амьдрал бэлгэлмээрээс учраас те. I wanted them to have an extraordinary life that would be expensive, where income would never be an issue, and where they would have experiences like travel and so forth. And that compelled me through all of the early stages and obstacles when I started. My youngest child was 2. Now they are 31, 30, 28, and 21. Now they are raised. I did give them extraordinary lives. I can tick that one off the list. Mission accomplished. Тэгээ хүүхдүүдтэй сайн амьдрал би ингээ хүүхдүүдтэй айгүй гоё амьдрал бэлгэлмээр байсан. Морлон хизээж тэдний хувьд асуудал биш байгаасаа гэж хүссэн. Тэгээд хүүхдүүд маань бас маш их аялсан болохоор ингээ айгүй туршлагатай болсон тий. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ л миний одоо ихэнх үеийн хэцүү зүйлүүдийг давж гарах одоо тийм шалтгаан болдог байсан. Намайг эхлэхэд бол миний хамгийн бага хүү 2-тай байлаа. За одоо манай хүүхдүүд 31, 30, 28, 21 настай гинэ. Тэгээд бүгдээрээ өсч том болцгоосон. Би бол сайхан амьдрал бэлгэлсэн. Тэгээ би тэрийг одоо ингээд листнээсээ одоо чеклээд те одоо зөвлөгөө биелээ гэж болно. So what's next? My next why has been clarified over the last couple of years, and in the last year or so, it has expanded even more as a result of reading Howl's the Sky. Тэгээ миний дараачийн одоо зорилго бол миний хийж авах хугацаанд ингээд тодорхой болсон. Би одоо жишээ нь House the Sky гэдэг юмыг уншсанаар бүр илүү ингээд өргөсөөд одоо зөвлөн тодорхойлсон гинэ. So this is the last page we are reading. Сүүлийн хуудас for today. It's 6:50. Let's go. Shortly after reading it, I was in a seminar and we were doing some vision work in the prelude. Oh my gosh, I'm sorry. Shortly after reading it, I was in a seminar and we were doing some vision work. За ингээд энийг уншичаад бид нэр жоохон төсөөлөл ашиглаж юм хийх тийм семинарт суужсэн гинэ. Тэгээд prelude гэдэг нь болохоор одоо нөгөө юу юм байна л да. In the prelude, our seminar leader had shown эхэлж явах үед эхний одоо үзүүлэнгийн үед хүмүүс харуулж явах үед гэдэг юм.
Одоо тэр семинарын лидер нь shown some rare footage of the Berlin Wall coming down, and I began thinking about these tipping point moments when, after tremendous violence and hatred and loss and wars and uprisings, there are these tipping points. There is a collective consciousness so great that it can't be raised anymore. Тэгээд Берлиний хан нурж байгаа зургийг багш нь үзүүлсэн байна л да. Тэгэхээр би яг тэр үед л бодсон гинэ. Ийм их одоо дайн, одоо ийм их одоо тий үзий ядалт хүчрхийлэл болвол байдаг штэ нэрээ тий. Тэгээ бид нэр одоо аль хэдийн ингээд ийм зүйл одоо there's a collective consciousness so great that it can't be resisted anymore. The collective consciousness is so strong it finally just says no more, and I feel like we are in a time when these issues of human dignity and no more marginalization of people, particularly women, anywhere, it's bubbling inside of everyone. And if I can just move the needle a little bit, just a little bit, that's what will fill this last phase of my life, and I will consider my life well lived. За ингээд ерөөхдөө бол одоо ийм имийг одоо дахиж тэр өвчрхийллийн муухай дайнд аж ийм төвчгүй гэдгийг бүгдээрээ бид нар ухамсарлцсан байгаа. Тэгээд миний хувьд бол те энэ дахиж ингэж хүнийг одоо хүнийх нь хувьд доромжилж ялгуурлан гадуурхах хүмүүсийг одоо ялангуяа эмэгтэйчүүд их ч юм уу те. Тэгэх нь бол одоо ингээд ер нь бол тэг ингээд төвчшгүй зүйл юм а гэдгийг бид нэр ойлгож байгаа үед амьдарч байгаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ бол хүн болгоны дотор л баталж байгаах. Тэгээд би яг нэг жоохон л тэг ингээд хичээгээд жоох юм өөрчилчих юм бол би өөрийнхөө одоо энэ дээр хувь нэмрээ оруулах юм бол өөрийнхөө амьдралыг сайхан янзын үр бүтээлд амьдсан гэж үзнэ гинэ. And so I believe that network marketing is such an incredible answer because it puts economic power into people's hands, specifically women. And when there is more economic power, there is more voice. And I fully believe more women's voices can change the world. За ингээд энэ яг за одоо ер нь network marketing, сүлжээний маркетинг гэх юм уу те. Сүлжээ network хийх гэдэг ажил монголоор хүмүүс яг сүлжээгээд орчуулчаасаа тэргээ тий. Networking event энэ төр гэдэг ерөөсө тэрийг орчуулахгүй ингээ явцдаг болохоор айгүй хэцүү байна. Тим ингээд юм нь олвол тэг хүмүүст ихчлэн дахиад хэлээ дээ эдийн засгийн хувьд хүчрхэг эмэгтэйчүүдийг ялангуяа болгож байгаа учраас илүү их мөн эдийн засгийн хүчрхэг хүмүүсийн дуу хоолой илүү сонсогдно. Тэгээд ер нь бол илүү олон эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой ингээд дэлхийг өөрчилж чадна гэж би бол бодож байгаа. So it feels like such a strong call to me to be a part of empowering women worldwide through our business model and also through the personal aspect of them, knowing their intrinsic worth and stepping fully into their power and purpose. За тэгсэн чинь би бол яг ингээд те дэлхийд даяар хүмүүсийг ингээд ялангуяа эмэгтэйчүүдийг ингээд хүчрхэгжүүлж одоо өөрсдийнхөө үн цэнийг те ингээд мэдрэхт нь одоо туслах тийм хүрээллийг бий болгохыг одоо би бол өөрөө энэ л миний дуудлага гэж бодсон гинэ. За strong culture part of women worldwide through our business model and also through the personal aspect of them, knowing their intrinsic worth and stepping fully into their power and purpose and having that supported by the communities around them, the men in their lives and the children. Let's stop. How about this? Maybe let's finish this and then stop. When people ask me what is your why now, I say it's threefold. One, I have unfinished business in North America. I have helped create millionaires all over the world. Now I want to help more in my own backyard.
2. I have been waiting a long time for the stars to align. I really think we are doing something incredibly special in Modir, and I'm not going to miss it. 3. On a larger scale, I believe that if we can get economic power domestically and globally into more women's hands, we can change the world. Тэгээд ерөөдөө эмэгтэйчүүдийн амьдрал хамгийн гол нь өөрчлөө. Тэгээд 90 танд байгаа амьдралд байгаа эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүд нь бас тэ дэмждэг болоосаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээд хүмүүс тэ надаас одоо та хүртэл яагаад энэ бизнесээ хийгээд байгаа юм бэ гэж асуудаг. Тэгээд би л тэнд 3 шалтгаан байна гэж хариулна. Эхнийх нь би ингээд дэлхийд даяар маш олон саятнуудыг төрүүлсэн тэ долларын. Тэгтээ би одоо ингээд эргэж очоод Хойд Америкт одоо дуусаагүй ажил байгаа. Тэрийг өөрийнхөө одоо нутагт ингээд маш олон сайтнуудыг төрүүлмээр байна л гэж аашгүй. Хоёрт нь болохоор ингээд өөртөө адилхан одоо лаг юм одоо од гариг ирэхээс ингээд нэг замд орохыг хүлээжсэн гэх юм уу тий. Энэ Майкл Хайсентай хамт хийж байгаа энэ модерик гэдэг юм нь л айгүй гоё л гээд ахшгүй байна. Тэгээ гурав дахь нь бид нэр ингээд те ер нь бол байгаа газараа тэгээд дэлхийд даяар эдийн засгийн хувьд хүчрэг эмэгтэйчүүдийг бий болгоод эдийн засгийн хүчрэг эмэгтэйчүүд өгөөд тэгээд дэлхийг өөрчилж чадна гэж боддгоо гинэ. Okay, let's stop here. Let's continue from here tomorrow morning from Michael Hutchison's questions. How did you happen to get into the network marketing profession? It's really interesting. How about we finish this? No, it's maybe let's continue this tomorrow. Okay. Okay, thank you everybody who was with me. Who was with me? No one, but it's fine. And I'm still recording. Thank you everyone who's watching the recorded version. I really am learning a lot from this. Oh my gosh, my English is terrible. First thing that I learned. Second thing that I learned is waking up early and doing this is really productive. You could set some challenge and then you would do this. Waking up early was always a challenge for me. So yeah, I'm learning a lot. Hopefully I will continue this until 8th of July. And I'll try to post the Zoom link, Zoom meeting ID, passcode in the evening. I'm not posting anything. Maybe that's why nobody is joining. I'm doing bad at promoting this morning reading. All right, so goodbye. Thank you.